SOMPA TV, oh, wisdom ni mitie SOMPA FM, SOMPA TV. Abo nonsia SOMPA 106.5 Ghana de shimama adiachi ebiem ye mamu nyina amoachi anonso ayeda awade aye wasana bosunda toso aduonu nsia fempimienu ane aduonu enum so enie kasiaba wodo ya yabo no free SOMPA 106.5 na etwemo ye nkwabata wodo nyina no na enenso yetena se de babasom na enensem wo yede ba no ne animu ne bi ene se Amampeni John Dramani Mahama shese Galamsey tax force be a wabonte so no woman from wondwuma nyina embrawie sanso na so ye show marka na nyina ma woden won sam so hyase ye nkyerɛkyerɛ National Petroleum Authority Bill 2025 sane ho nsam asitie yekofo de abetu dwa se womo ye nhwehwɛmu ahu se cars ahodo a efri obi ma so eba no eye kro no de na DVLA wonu so de nhyehyɛ ma pa bi egu akwan mu ade afa enei cars ahodo ya Ghanafo ye yusu ho National Apprenticeship Program do nyame adomo a womo hyase kra na asin north ade hye ye wo womo nya womo chefa ahensam ma so twi bi amane mu so ewodoma ne fafra mu na ade hye ye wono na amanfo wono maka bibi ade afa ho wei ne nsem ahodo pi no a na yaboaboa no a ana no pa ya tena se ne yede eba basom hye no so ai se kase boyfriend ar ma be fa SOMPA 93.1 ya fridi kase wa asante mantamu asante mantam krono ano ayiko wombaji bi e 100.9 Adamfo Radio Paris France Abuchimemu takwa eye 101.1 takwa de 103.3 Tachimani ye 106.1 Sunyana 98.9 Kwanza 90.7 Doma 101.3 Kingdom FB ewo mankasim Ano ye 106.1 ana di hoda no so tuning radio so yanam so SOMPA FM yadam live for Facebook on so SOMPA 106.5 na nyina ta benya bi no wahwe ye afai www.sompaonline.com and somebody nyina da yakuche dia go ma benya bi no wakenkan na makaja second limited na da roma ana no pa ya trasia ye ba kankan semi adiama o ye ne ye de nkachema abagun semi nyina wa saudi ama wo no eyeme AKOSUA AGYEIWAA kwade boaten mene OBAAPA nana ya keche Adeshma ma Jebreka sebono enchemu ankasa enie enche bia na akopemu ewo bonte so ye no ewa sante mantemu amentimu asibi sorry ye ewo Galamsey tax force ene adehye ya womo ewo bonte so won menam so ama ni padodo no a eprepre mu odin ebimu nso aposufuo bomode akwacheche womo a womu di se tutwa asem no na obra sa asem yebetu odwa no mampani John Dramani Mahama ede nano atomu bia enrada wosoma eye NDC national organizer Yera Joseph Yamin NFA Yera Gwande Mustafa ema womo ekopiem wono na asem ba ko womo de ko ye ne so mampani John Dramani Mahama ena asoma womo so womo kwa womo kan kire adehye ye wo tichu ene nanoma tankonya se Galamsey tax force bia ewo bonte so no omampani se womo fra womo adwuma emfa mbre ewieye emprempren ansa sanse womo ebeye hwehwemu womo to aso echem se sanse tax force na ewo ho no womo adwuma no womo ye ne edementi mu ase bi eba so omampani antu ne nan ensi so a anhwa dache ne edoye ne ene bebre wo bra womo koye se ye no de tudwa President of the Republic, His Excellency John Dramani Mahama, said as a matter of urgency, immediately he should order the stop of any mining operations being carried out. Near tax forces for no nama or more yano can never be said as fighting illegal mining, but rather extorting monies
and creating problems. Until Omanpenyi order the IGP, the Interior Minister, whichever task force be a Juma said, they should immediately halt all the operations. And how you need Obia or legal minor, na. Adishma Manipokasa ye NDC National Organizer Yira Joseph Yamin na owie ye no Bonte so nananoma tankwenya enso enya kwan ene adehye di nkomo no wo kyese we de adehye de ba akopɛ no wo de to mampanyi nim se de esi ye no wo nananoma tankwenya kora wo ni anye kora esanse egu wo mu efi so mbɛhyɛ so mampanyi ema nani enko eye kuro no so tichu ene emebunu ya wo mu ɛwɔ nana kwaku dua ene one nsentwofo di nsankomo yi Mokwa, Mosmuko Nasapapi, and Kansa Afghan. Nadia and Kaye, Nancy, yes, someone here, some of us who just social media and some who get and Nibokasa ye nana kwakudua wono na ehwetire ese ohene ye owo bontes ne ne ekotie ye no Wayan Church Runko dia fa National Petroleum Authority Bill 2025 where so ya one more show magana ye nyina ma wode won samso ne di sa dwumane ya Yewra Samuel abuginapo na wodi ane mo kwan na wan mo ekire mo se wo hwemo pa no a sa NPA Bill 2025 fi ba bibie kwan na aboa amoman ye fama gudi ahodro ya enya ne yefango ahodro no yetumi abɔ ho bra ye papa na gina so ade amaye na ebro san church no dwumadie no ekoso no Yewra Samuel abuginapo wonya kwanya ne nsamtwofo edi ho nkomosi from various stakeholders, boss, tall, even the chamber and all those people. And I said, look, let me establish a committee with representation from all of you here. Consult amongst yourselves and submit a working document for me. Because I thought it was done. So I hope that today is not a day for re-consultation. I hope so that we can make progress. My approach is simple. Let's not do this protecting our interest today, and let's put ourselves in the other shoe. I'm minister today, so the minister wants everything subject to the minister's approval as is done in other. What if tomorrow I'm the chief executive of the MPA, or I'm MPA chief executive today, so I want to assume all the powers? What if tomorrow I'm boss chief? I was trying to attend and carry a Ghana so for ya was show me yenna ma ho de won sam so Yewra Samuel abu jinapo Enche bia na Economic and Organized Crime Office ye twaniti awa yekofo edebetu dwa se cars bi efri amama so ebepiem wo manmu a wonmu esusuo se eye krono de na wo bra sase bebetu dwa na Ghana fo bebre no a ede wano etumu ebi na no nam so ama ye legal officer ye wo yeko honomo Yewra pa Bruce Sam etwetwe nkomo ebusa ne se de omuke enchemu kra ne se no wo chese wo mo ye nhwehwemu pa yekofo amu se cars ne bo ewo ebruchire no eno na nkofo bi ekofa na wo mo de aboma mu esan so menye sika kese wo mu enti no na wo mo ede aba na wo aba beton obobo Lamborghini na afa Jeep ni ade ade doso cars ya ne bo edin pa na wo bro ni sentwofo di nkomo sei eno de tudwa. In the course of our investigations, cars ye hu se omota wi de ba Ghana pa Rolls Royce, Ford F-150, Lamborghini, Jeep. Sa cars we na amaba Ghana pa ban adekwenti omo luxury vehicles no bebre ni say luxury vehicles no eba na omo ton a onze car we wi de wo ba beton no Ghana ha sika kese ne wenya sika bebre gu hu nti ni omo ya ni say omo target cars na ebo odin no ti say Land Cruisers ni sa cars aboarding no eno na omo de ba Ghana omo benye sika bebre film no ewo mu wo ma ye nya say ye hu de tumi hu say ye Toyota Corolla any ye premier eno so bakwa na mienu bi be film but Nibokasa ye Owura pa Bruce Sam ono legal officer ye ono ewo iyoko ne ekotie na so DVLA wo mo de nhyema pa ahyase se egu akwan mu ne nyina no ye number plate foforo kora
ya wan ma ya se wo mo de ba sane ye be na beboa na ya hunu cars ahodo bi no mu akyese no ye private ana fei de eno so aye commercial ya akyese ye de ye adwuma ewo ma Ghana emu na ewom se bi wo horom dada na emomu no wan ma ya dwene se ne wo mo de nsakra pi no ebam chichiru ana cars ahodo bi e krade free ko fama man so ba no enti sanka number plate bebo animu na ya hunu se car ready free port ebe ni no ni nyina no ba ye foforo kra stickers ahodo bi no mo de beba eno eba bebo ma DVL wo mo dwumadie ya wo mo die no atumi awie mu die na anam so ama car dealers association ye wo ma Ghana mu so bo won mo sam sra de ama ban a kirem sa no kwa DVL afa no mo ye adwuma ye pewom sankane na won mo ye adwuma na so mo hyehyɛ ya wo mo de agu akwan mu mpremprenya no kyerɛ sɛ afa die won ma hyase a wo mo nneoma no wo mo ɛkyerɛkyerɛ mu na anam so ama kasemafo de ma ɛyɛ car dealers association ye wo ma Ghana Owura Martin Kwajodan so one nsɛmtwerɛfoɔ de ho nkɔmɔ akyerɛ sɛ wɔn mofoɔ so sɛ sanhyehyɛ no ntumi emra nhyehyɛ a DVL for the ba efa new number plate registration yen car dealer for the gidi sɛ ɛbɛboae de nti ɛbɛboae ne sɛ sesei no years na de to car akyi no nti bi wɔ ha wo bɛyɛ trading na sɛ wɔ car foforɔ no bɛyɛ tɔbɛtɔn abɛgye mu no a ɛyɛ na ɛma ne tɔn yɛ den kakra ebi ne sɛ ebia wɔ 2016 car wa register ba car na hoɔden wɔ hɔ but open new one obɛgye na yɛ the mine because ɛyɛ 16 obi abɛtɔ a ɔmpɛ sɛ ɔbɛtɔ na ma ne ayɛ din ama yɛ ma bɔ no so bafom but say the new measures omode be ye hu yi akra car na wo ba ne ye hu baby kwa free enti de beboa ye nya ne se wo ba na se he na hoɔden ne ye ton ama obi a ye beboa ye ama ye dwuma no so it ma ye trade in ama obi ansa aka de opese ne saka na eno chiro no de ade to Ghana ban anim asra se wode na dawro mapa sane ye sidi na hoɔden no kɔ soro no wonko so anya ne sa sane ye bɛyi a wo so ho ɛbɛheha wo mo anyanu mukreni se kase ye ka duties dia ye car dealers executive car dealers members dia ye ntimi nkase enkofu dollar ne ba fom kakra ntina ama ye duties no abafo for example ye fa Toyota Highlander 2018 example na wo trade duty 180,000 but se na dollar ne ba fom ababa 130 140,000 I was your way aya car dealers association customer for Owura Martin Kwajodan so na dwumadie bi akɔsɔ dwumadie no ɛkɔsɔ afa kwani a yɛbɛfa so a yɛbɛdi dwa ɛwɔ abɛfo kwan so kora na wotwe amika sɛ ibo no ɛyɛ National ICT Week na kyɛ sɛ ɛkwan yɛbɛfa so a yɛbɛdi dwa yɛbɛtoto yɛ nneɛma ɛwɔ abɛfo kwan so na wɔbrɛ dwumadie kɔso ne kyerɛ a wɔn ɛde ato so ɛwɔ Ghana ha no ɛyɛ Ghana as African Digital Trade Hub Innovation Policy and Partnership for the Future na kyɛ sɛ yɛ ɔmo hwɛ sɛ bibire mu nyinaa ɔman Ghana ɛba no sɛ yɛni dwa ɛwɔ abɛfo kwan so kora no a ana yɛni dwumadie bi ɛwɔ abɛfo kwan so a na kyɛ sɛ Ghana ɛwɔ sɛ yɛni yɛtimi hwiri edi kan na wɔbrɛ dwumadie yɛ kɔso ne mpanyinfoɔ ne nti ɛne atwotworo ɛne bɛpie mu abamu mpanyinfoɔ ɛne ankorankora na acting director general ɛyɛ Dr. Mark Oliver wɔde ato dwa sɛ wɔn mo bɛkyerɛkyerɛ nyɛ sɛ bi wɔn yɛ ne sisi a wɔn mo kyerɛkyerɛ ato aso a sɛ bɛyɛ a wobɛdi dwa ɛwɔ abɛɛfo kwan so ana wobɛyɛ nneɛma ɛwɔ abɛɛfo kwan so no wobɛhu kwan a wobɛfa so a wobɛtumi ayɛ wɔbrɛ wɔn nsɛntwerɛfoɔ di nkɔmɔ no sei na ɔde to dwa ewo gidie ewo abefo kwan a efa so digwa ne a obuni frɛ no e-commerce and answer online trade na manfo gidie ewo mu a ipadodo na edom ho ebehim ama oman Ghana enya ho efa so kese na obi bebisa sɛ yɛwɔ akade no in terms of infrastructure no does it exist, does the technology exist, policies and as enabling environment no does it exist I bit me abwa ma yetimi ayesade we nyina eno ne ekita ho kitiriwa na wotwe mu ye ba be eno nti na wotwe mu no ye kaka ye ho efa abefo kwan a efa so di adwuma obo ne fe no digital journey akwantu ayetu efa abefo kwan efa so edi adwuma no ye kaka ye ho ba bia efiri any baby eba bedru Additional Mani Pokasa ye acting director general Dr. Mark Oliver na yɛde kasɛbɔ ne kɔ kofi badukɔ
Kofi Bedukro no ewo Doma Central koponi mu wo bono mantamu na nsem na ahensam ma so twa hyase amane mu so ewo ho no mo achasa asomdwe friend sa asomdwe de nyame anim ni nabi ni wo no mokora na anu anam so ama enayi ne yetete ene se Doma Central Municipal Security Council no wo mo ane chase Ivory Coast mpanyufo so waka bom sanse wo mo ne Ivory Coast man ne bo hye yi pa nam so nti wo mo aka ba kiri mu a wo mo hwe se ne be ya asomdwe mapa ebetumi abasa kuri so na fezo so ne won mo hwe so betumi anya hene ya obetumi atoto nioma hwe ama nioma nyina tumi akoyi wokro no so no atumi adimusa na Doma Central Municipal Chief Executive Officer Ora Dominic Adoma Amiyawo wono so asase ebo Ivory Coast abana baso se ebra won kokoyi na sutire no wapopuri tikura na waje Ghana aban so. I would like to express my profound gratitude for their visit and their readiness to help mitigate the Kofi Bedukro factions chieftaincy disputes. I also do acknowledge the fact that has been presented now. Now that I have the facts in relation to the chieftaincy disputes, it will be forwarded to the Traditional Council. Even before their intended visit, members of the Municipal Security Council had met to deliberate and discuss about the ultimate solution to the Kofi Bedukro two sides chieftaincy dispute. More so, in effect to the upcoming 29th of this month funeral that will be held at Kofi Bedukro, Cote d'Ivoire. We have made a very pragmatic steps to curb the conflict and the sort of death that is being occurred anytime they have a funeral there. Na anwachiro no ana Kunfaro district ye no ewo Burkina Faso mama ya wono adano aya Okuobo Maria Teresa Rose wono so adekakra to aso se wono so da won ma se papa sabra Ghana ban na won mo kambo mu no Ghana ban enso ampopu ne tie se ja wono wana de ne ho anchi de ope enwoye. Au moment du tracé des frontières entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Initialement, c'était un seul village. Aujourd'hui, ce village-là, qui était initialement unique, aujourd'hui, c'est deux villages. Un côté, le Ghana, et de l'autre côté, la Côte d'Ivoire. Mais comme c'était un village unique initialement, sa gestion a changé, mais les populations n'ont pas changé de vision. Et donc, cette crise-là date de longtemps. Abuswawai ayen shama pa Ghana ba na Cote d'Ivoire de gwa kwemo sene be ya Kofi Bedukro mu so abafa no tuma pa adiefa na NDC abando ede dwumedie bia ba wonmo atudin se National Apprenticeship Program se dwumedie yi eba beboa ama emebunu a womo neji ensanudwuma ho bi ti se obese obotre opese opomade ne adade no obenya eso emfaso na chese womo atesike bi eto a abribia na abosumi bia no yere bebrɛw se bobi wo kra woni ska ode ne ho bɛkɔ akoto adwum ode ne ho kra akoto adwum mu no ɔkɔ azika ode bɛkɔ akoto adwum ne di kra no na akɔ akɔ ya asɛm foforo no nam so ɛma aban no ɛde saa hyehyɛ yi ɛde aba na wɔn mo ahyase meka sɛ adehye yi a wɔn ɛwɔ Arsenal the mesini mo ɛwɔ mfimfin mantemu wɔn anya ɛso mfaso pa na sɛ dwumedi akopio mu wɔn mu a wɔn emebunu wɔn wɔn ɛne timemfoɔ no eni agye a wɔn kyɛ sɛ aban hyehyɛ no ɛbɛtumi aboa ɛno ada sɛ dwumedi kɔ so a nipa bɛyɛ aduonum ɛne akyire ɛna wɔn enya so mfaso wɔ brɛ dwumedi no kɔ so no wɔn ne yɛ sɛntrɔfoɔ di nkɔmɔ wɔn de aseda piesie aseda wɔn pa bakɔde wɔn ma mpanyin ɛna afei mmarahyɛ badwani ne mɛnsirika kye panyin ɔwɔ sɛ wɔn ani aso ade a aban no ayɛ na ye nije da ma ye say ene ye ji ye tu inya futo bebre ne encouraging words na ye ni kan na ye so nkono so say adwuma ya ye say ba be sie say be ma ye tu sa ye di be ye adwuma no na fe so monthly allowance so me ama ye na fe aye insurance so am apprentice ni na ye ni gie ade kese pa na se na de koma ye president his excellency John Dramani Mahama Adeshama ene ekoti ye adehye bi a womo enya National Apprenticeship Program no so mfaso wase north no mu wieye no na honorable Emmanuel Otin wono ye assembly member ye wo chese sa adwumedie yi NDC aban no ene de aba enchemu sise no de maye a new program NDC aban aba currently de aba na de omo ye ne se ye test grounds a ye friend piloting nti afa na program ne ye test how a program ne beko ansa no ma be full implementation eno no omo de directives ba say yemfa masters 10 na master bia na yema ne enkwa mako 5 Adeshama mani pokasa ye honorable Emmanuel Otin wono assembly member ye wo ehono ne ne de ekotie
Otie anopano siaka sebo fe SOMPA 106.5 Accra. SOMPA 106.5 Accra. Nana kaje se complementary ka sebo ana. Wasogosu ya wotie no na ya comfort ya ma say. Wo pardon siemu ni mapa, wo pardon siemu futua. Kwana na kaje se complementary nchensan se wono de no papa yi papa na ofri bebo azo wo ma Ghana mu hyase se wo ton na do plywood building wires awodo cement iron rods roofing sheet no woni Ghana for hwamo da sansan na nneoma no quality ankasa nya quantity asem ne ka quality aya kyese anya asem keto ma na kyese papa na sane na kaje se complemented wo se betoto nneoma no wo sa wa ahobrase wonto boase su bia kyese wo ba ne nche kura na wo sika no enso a wono atimi fa kwan bi so ya wono obedi nkoma asika no betimi atwitwa nkaka akra obraso a na esa wo na wo kro na biem wo padansie mu ofutuo sa afa na wo si dan ana wo si dan na dru baabi wo pese wo gya wo kotena brochire ene de akaka ho a ni nyina na kaje si complementary wo be kire wo nyoma pa ya wo de ye betumi aboa wo mpa na padie wo pa na do ana plywood building wires cement awodo iron rods roofing sheet efiewrafo no mu a masase a mu si dan contractors awodo a Major contract amu si dan no wo kwati na kaje se complemented dan hwe beka se wonsa no adwuma nye fe awe beka se dan no kura wansi ne ye enuoma na wo se oyusu nya no na oyusu ye na kwara na kaje se complemented wonom na wo ma onuoma pa enuoma wo de si wo dan a ensuo to apetampa wi abonso asa ye ginam nya asem keto ma wo se akra ne kumase form friend way 0204 345 040 0244 0204 345-040 na one mpanyifo ni enkomo na 2074 nso nie ye twantia kan se T74 ane mama me security baako enuoma baako ne ade baako a enam so man nananom wo munyini cha ye pa ayese dudo ana na won mo hye ane ye wo bi yade ya se malaria typhoid anane bu ne hyehye no ene no mpem na atechema asma yade a chese enu wan se dido na ha mane no bran won makeka sie ni no ma hye dido pa nya asem keto ma wo mpo benom na eno ne yade nso na boy na nanom a enei ne nei wutimi se na na bi won ma wanyini pa wo betumi nya mfinhia no be so ha ne akire no da so tiase abusu dido kro ye yansan konko fa sanse sankofo ye nkiri na ye na nanom ne ma pa ye omode ba ye no eno na T74 2074 wan masanso akofa de aba ya sende do de agutu amuo wonya bia wawie eboa no atu nya de won nyina se de afiri wonom ene abrofo ne no dodo no a wo benum bewie na sade nyare wa hodo ne de akire de brew na wo pa de ebetumi aboa wo ebema wo akase wo pom de asipi na sita ebe boost immune system no de ama wo ebema yade asuro wo yade bedwane wo prostate yade emme wo ntumaden ano eno akire no kra no wo bu won ma de bia wo yade no fone sa abusuan wo nya T74 yibi kwana kwato na no na de hwade se wa media danse amfa ho a na we nanam se ha mane no braye nti no eye na nanom de eboa ni padua no ankasa e mane gina ne naso na sha no se Food and Drugs Authority wo ma gya tum se eye wo mo stamp si se panyan enti utobia enfumso biye ni ho temacho biye ni ho pharmaceutical shops awodo mo herbal shops awodo mo wo kwa wo so pe 2074 ibi anaso de twanitia wo so pe T74 ye na nanom dido na won manom ananso mo nyare da ene wo meda so tiase no enu bi na wo pa no mo na abusua wo ko kashi drug lane won sabeka be kuma se Ashtown kwana ke ba won mo nyina busu se cha na mo frɛ ne mo hya no nso se wo ba pemfo de wo ma akoda no fo anasa akoda wo nyanya mfinhia no dumienu won ka ho wadawro ma wo obi a waka bi ya betumi anom bi bibia ne afre ya homa no wei 0246 073 498 0246 073 498 and 0501 648 931 na won mpanyifo eni enkomo Turisco energy food drink ne comfort yama ane anope wo so twati woda sori ya wo twere wo se no ebusua ti be na abo ni so de na apese wonom wo eye Turisco energy food drink eno na wo so no no wo twati na no pasa no ajai ebusti wo ankasa wo energy ne eba soro ema wonya hoden mapa ema wani ha
emma enhye wo so ma onya cheko wan kwasa nkoya el bia wa adwuma bia ni da bi esan se we no promise do fo ma hwehwem ehunu se ye papa beboa Ghana ye woda no akasa ena won ma ye te abantia no pai ye se twati nanom ti be na wotwa eye Twisco energy food drink I don't know here vitamin C wom vitamin D wom iron wom minerals wom chasa bibia bi wom a eboa wankasa nkasa mo apomde no esi pine sita enkoda no mpanyinom na wose sa chete no won ma 2 Ghana series na diapa entu betumi atobi abribia de onya ni nhyiehye anase nhyionyunu anase mponsuo de obetumi anom Food and Drugs Authority won ma gya tum se eje entu ose wura store sa wodo bia mu wo kwa wo so pe promise do wo mo Twisco energy food drink bi wo kwa wonsa ebetumi aka bi nene chronicle obi bese chronicle me ba cho okranko ya de no wadwene ho da se ebekọ ana enko eno nti na endpoint homeopathy clinic say cranko ya de bia sa watena wa na wo se no na dimboko wuo ma mesero cranko de de endpoint homeopathy clinic omode ya fakopie mu o maso ye ya de bia ya sanemum de agimu ntintima pa cranko ya de me ba cho se wuntimi enwo o pe ba de ato nanso wo sumo obi ba na ye twa wo se wo so wo de emba de sa na ye wo ye pa omode na ko endpoint for no mo na wo mo ba no fanto nanso be ma ojonso ti ya obemanimu ana ojonso nsuo ne banka krankakra bia ebanso a white bi wowom wutimi so yare pa bomode ya na ko endpoint wo no mo wo mbetu ase e de amount yade ne droso obrabuo mu yade o samu chese yade bi efe nipedua hu bia no o de ko endpoint homeopathy clinic ya wo mo ebetu ase e de amount yade wo ba fa ba fo kwan so mfidi esisi wo no yade usisu a yade ni nyina ba wusu apie ne am woduro ukofia wo ba hu say yes wako ayasabia papa endpoint homeopathy clinic and American for the amawo and can say ye was show signboard Sprinters Road one more and afi Kumase so kronum aboy hia Kumase ubehu yen enti bomodi asa obefrem panyfo 0244867068 0244867068 and 0274234321 na woni wo mu eni nkoma na omo say ye massage no ye miamia wo pese wo miamia ho a bomodi akọ endpoint no mu ye be miamia ho na e wo kwanso nko scram e de amount na me pa cho wo yo ba me bisa wo say ubu nsa pad be na uyuso mo ase be na uyuso se wunya bi a omodin ase obekwa akọpa secure sanitary pad etra kwan na betumi aboa wo amoase bi wo do mu na ubu nsa na uyuso awutimu se moa wo bedwu ase sa nwide asa wo yare wo nyare esan se moase no a wo de abo wase no moa wo niam bi ewuom chemicals bi ewuom no ene wo honam no mogya no emfa but open moase a wo de ubu nsa na wo de bo wase ama wo hu se yes wo bo moase papa secure sanitary pad and American for a day amawo na kotin na ewom no se bia wo de na ba bebre ana banketenketi bia ni nyina wo so no de ewom ye wo akasiem de konketuo mu se wo chase bu nsa no a ye chase fi soro a ba bi de ba akase ene ate eno no wo de ewom wo secure sanitary pad mu na de dekora no se mint na ewom no waka cho se bobi wate wo yoba bo secure sanitary pad na wo asem amike chase wo ba wo ye comfortable utimi shata de bi atade white o se de ope bi obetimi achasa se wotena senso a o mepre obi se akode ehwemechi se mechi asayi a because o the secure sanitary pad and e de abo me ba cho bowura supermarket bia corner bia more bia online shops bia o de bodi no say o secure sanitary pad na wo mo ebeyi bi at the amount me ba cho Kumasi fuei atadwu fo wa ya te denne mama excellent cosmetics wo mo ba be piem wo no mu ameka say o kwa secure sanitary pad wo benya bi atimi ato a ye watufuo e na open ba ko nso a wo benya bi atimi ato ye wo kwada so estate taxi station wo mo enkane asempa pharmacy le wo mo a wo behu yen e na afi edum pizza so wo behu mama excellent cosmetics o penduso post na etu afrem penfo 0243862158 0243862158 na woni empenfo eni enkomo adeswa ma ye gire no so ne etwa wutia wade abofo nkrato ye basisia
Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim say your prostate. Na baby omutimi ye screening ema huni ye etu asia. Na a Endpoint Homeopathy Clinic. Anasa a kidney, a liver problem. Wofa baby and ajujo. Na the friend premature ejaculation no a maybe a one would offer kwakweshia. As a wood dinner huakro. As a wood tonte. Any ebra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ya muao. A man mema mo power. A Endpoint Homeopathy Clinic. Wamu de mufua. Yari bia infections been a woho. Anasa bia wonsha wofa baby na ajujo. Kidney problem, prostate die. A Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewo kronoma boy here. Ena akra hanso so die. Wamu jinemu ankasa. Ewo spinters baby friend share signboard no. Hudu na ubusasa wope Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebetro. For Endpoint ewo 0244-867068 and 027-4234-321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wamu de mufua. Kweku, minim se wayeshi. Me kraman nane. Nanso ebony show wa embaso. Mane honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden, enan so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun, ani wayi me yensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wofa afuro de wo ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se opetam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu mona akọ junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244-417669. Kayo, set time no TIME. Time Herbal Mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA agi adwade nkratoa yi atu. Na fa na moko. Yeko ye train wo garden nim. Na me pray ne. Mama, javelin. Oh sa. Na plate no so e. Mama, enye plate o, discus. Yeah, training every say ya besa ya inkunim difo. Mo asemunim se, ansa na mo bedi nkunim no. Mo hia hodin bebre. Se ye chocolate taste ni tu nchen a. Ene fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins ni minerals a. E po nkunim difo se mo. Mama, yeah dase. Me mo fa ya po mo di hu hia me. Twisco, power your dreams. FDA agi ejjeje nkrato yato. Tontonte. Yenum nsane e fa adwen. Ne e fa adwen ampa. Say na nim se bre bi beba. Ama tonti na 74. Opa ye ne simple. T74 abeye adru. Tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene esi na nanom dodo so. Se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no sa na tonti na 74 ana T74 ebo anipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no. Abre bia ne ho den. Tonti na 74 yinso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa anka fi na kroi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama sa no. T74 ahoɔden ni apomuden ko a. Wokɔ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tonti na 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a ɔma nufuo ana se obi a onya mfie dumienu. Etufon frɛ 050-162-8931 and 0246-073-498.
FDA agye adwadie nkratoa yi atom. SOMPA TV Emma Akituapa. I was here to say so na Kenya mine mu ne yadui na abasan fihia me nu entamniare wasam kasiye e wo Kenya mine mu nam so amade hye pinu a ekoka asase aseye worum frimu na yesu sesa ade hye bi na wonom ensore awodo ne kuoku awodo bi a wo mkoko nhyamude awie kire adan ene nuoma bugu wonom so no mka asase no ase na ene Kenya ban no ade nuoma gu akwam wonom asase se wonom yisa mu nyina de afiri wa mene emu makomako num enipa nko aya wo hu wo mo a wo nankase ehya asase no ase no na ebiem wo mo kire se wo mo su se nipa ba sa duono nso anso bi hya asase no ase a enu benya yie pa sa nim di forma pa so be kwa awuramuo na won ma hwa sa ne beye na emu awodo ye akwakwa hya asase no ase ama sunsum bia ba bekata asase no so na ntumi ema asase ni mpuntu ntumi ma no saa de no nyina wo mbe yidi afiri wonum na afia mamra ne amane bi wo no a Kenya ban no ebetumi aye ade ama wonom na anu amu makomako num a wonum yiyeyi wo mo ade ato wasase se wonum hwehwe nkae no de aka ho na atumi aboa ma nipa makomako besa biasa ene ekire ya wo mo frimuo besa mfinhia menu entamunie no wotumi apasafo no nyina ta kwabrewei so ena yegina na yede nsam no asiafa no wofedie no de ato ha ansama wodo ye de bae no de di makote no bi ene sei Ghana Mampeni John Domeni Mahama Shese Adesheye wo bonte so Galamsey tax force no womo enya adwuma sanso ana NPA bill 2025 no one mashase ya waye ho enchechwe yoko for the atudwa se case e free onkonforma so eba no omususu se eyekro ne de sanso ana abusoye ko ansanfofo mu na Cardless Association ye wo ma Ghana mu so abo won nsam sa DVL nhehye ya wo mo de ba no wo fo so yi papa na abefo kwanso kra kwan ye befa so e bedi dwa e wa abefo kwanso no National ICT Week wonmo ashase na ebi kan wermo ne yebobo ne nyina no preso yetrase na ye de baba som ye ne betra second kan semi de ma word no eyeme AKOSUA AGYEIWAA kwade boaten mene OBAAPA nana ya kechre yadamase amomoni adehye SOMPA FM. Hajia special local food abakade enye aduane ne aduane o ye wa aduane ne wa aduane enye nwanwa se Ghana ha ahemfo eyi akese wede na kese party akese se wo pe baabi a wo be serve wo ma wo ho se ye buffet ene wo mo ye se ye local continental dishes a wo bi atwa nani a Hajia special local foods e wo hacho atomic kwan so ho no de entie fre ni local foods ne se enye wo mo ye aduane a na wo mo atentam tomatoes apro meko apro jena apro garlic apro no de aye aduane se eya abonti na aduane edi yenye ni bisa dabi Haji esuro nyame etinye nwanwa se Ghana ha etitire se ministries agencies akese eyi ahemfo na nanom ahema mo wo mo tenase no wo mo si ye bedidi ye didi eziban ye didi a wo mo se momfra Haji special local foods efise hono ena aduane no ekoyi Ghana ha ba bia wo mutimi serve Haji special local food pese wo fra eye 02463599921 02463599921 and that's 05947972115 05947972115 for not with them Mamenka baby kaka fama kuma mu hine ho nkyerɛ obo me ne mabusua ho ban me de no hwe mabusua ti awon to aso so awon to aso so hwe mamenka kyerɛ me de mama sire da ne da me de no kyerɛ papa de tiri kwa sabe bia ye obi wo ho aba emeya shasie bio intibu ranom na mo kanfo mo sa oh Debbie Pepsodent 200 grams for no one sem na ye kan yo eye kokoko Pepsodent kokoko promo no nie eye Pepsodent kese dada no a na ye de 25 grams aka ho jiwodie na ba wobusua ho ban na hye wo semu den FDA agye dwade nkrato yi Endpoint Homeopathy Clinic Ghana ha de obi anim sesa ye prostate na ba bi omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na eye Endpoint Homeopathy Clinic anase eye kidney eye liver problem wo fa
baby and adjuo. Na the friend premature ejaculation no a bema bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ebra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo eye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjuo kidney problem prostate de eye endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma boy hia ena akra hanso so de wo mo gina mu ankasa e wo spintex bebre friend share signboard no huduro na ubusa sa wo pe endpoint homeopathy clinic obia ebechro for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua 21st clinic yes sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia je 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a wo ma gidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout se wo fi enkran eba ye wo wonsa ni fa so wo fra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so e ho na wo behu ye 0540311311 0540311311 na se 21st clinic still wo mu ye sciatica expert na fa na moko ye ko ye train wo garden ni na me pray ne mama javelin oh sa na plate no so mama enye plate o eye discus ye training every say ye bese ye inkunim difo mo asemunim se ansa na mo bedi nkunim no mo hia hodin bebre se ye chocolate taste ni tunchen a ene fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins ni minerals a e po nkunim difo se mo mama ye dase me mo fa ye po mu di hu hia me Twisco, power your dreams. FDA aji ejeje in krato yatu. Munde dinam se menya foreign call. Hello. Hello papa. What do bad do be new? Se me feel London eko US. Na no kra wo kru kra fa me bo mama ne a. Na papa mo ho te sei. Awurade aduma haboko. Na ko jejesi eko ba sempene mo. De wo ton adanse ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Eko ba. Mesi wo bo aduma kra sre kane no a. Na wo dru US won so manfo bo ndin sa na. Hey papa US hakura de. Na ko jejesi company limited agi ba bia. Wo mo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adanse ho niam de a. Obian se na ko jejesi company limited. Na matese wo bie depo kasie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adanse ho niam. Na eye no kure papa. Oh, no kure pa. A police station in Chenhua. Hey, a kuoba sempre monono. Onye mereda. She, we kura no miensemua ene obi en foforo yawo. Ba ko abu akwase paase kumase. Ene ba ko so pokua se nkran ha. Obi ase na na kodwogasi eye bemaba e wa dansi mu. Waton cement, iron rods, banding wires, and na doa plywood and just said the board dance ro. Te se bibia e de hye e dansi ase de ko wie. Depo no nyina nso eye tufo bo. Wodu kuka mu a, wodu kodwa free. Akra wo yi kasoa depo ene pokuase de no kra to nchen a wo sa wo bi wo akoteman Tantra Hill Iron City amanfrom wo sa bie depo kase so e wo koshiman kumase sepase depo no kra da nchen a ebi so magazine road head office no wo bie depo kase so e wo da de ntam edweso Akra road femeso opposite Alhaji Salia ampaba meboshen Tanoso Breman and a Manfrum. Numbers of for the Frey 0244 313 752 and 0244 41 9393. Nana Kujesi Company Limited. Hey, a Kuabas in Primo. Tonte. Yan no Sania Fadrin. Near Fadrinam Pa. Say Nananum say Brebi Beba. Ama Tontina 74. Opa and simple. T74. Abeyedru. Tontina 74 and T74. Asa Chia Jenny S. Nanamudu Doso. Said the Nadu Buama. Nanum enyare basabasa no saa na 74 ana T74 ebwa nipaduano emo immune support enti obi onum
mbie no abre bia ne ho dendenden tonti na 74 yi nso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 se mennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoɔden ni apomuden ko a wokɔ pharmacy ana baabi eto nno bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba a wafa afuro ana obi a ɔma nufo ana se obi a onya mfie dumienu etufon frɛ 050-162-8931 and 0246-073-498 FDA agi adwadie nkratoe yi atom Yadam enya sam ketua makura. Yes. Sompa 106.5. Aya Sompa 106.5.
obi nim da obeba nke beboaboa ye ho anokwa senya me be wie wo be no mre wo ba ahomache ye nyina ye nim na asoso ahwe yie na ehia ye kwa ye bai emre na wo ye nim na mame mo wachi memo akwa aba na mi sa wo se onemu ekosei ena aye August 26 2025 August 26 2025 na say emre ne kwa na ekonyame ya na ochina ne ya wo me awizia fa mama nyina mu achi ya okudonto na mo hoye de Erade adom te kwafra mo nyankopon na daworo kasa na mehwe ai erade adom mo na ni mo boko de ya na ka ho na so oh yes ana no me ho no bi send me video bi na me check o say ni enam mabunu aba obi so de a wonya tin ni ana ofa ne phone sure won to nsa nto na hu so betimi anante wo ti so otitua so phone ni wo phone na seye asabu just some minutes no na so ho kire wo phone na wo da na ha wo si show as oh yeah both deliverance be phone na ba kan yo ono ye living testimony so wo ma na yi je ne ho kakra no na ho kire no I can't dosa get the boot or a quine of swab baby. Never got a coffee bombs and Nina watching and yes, even though yes is news and so still I was a bit in it. But some who are dear. Oh, we don't see us manage. Oh, and a drew Benada Sanoa. Not just a baby, what I say, a tear from so doyenty. Yes, or Matia, say, I share one of pain. Cantamanto for Womobium, the Chima for Womobium, and minimum would drink a mobile woman in a Granza for Doma, DJ Kingston and yes, yes, my dear Kekena. I am nani pa mienu miensa se nai bi free kantamanto mani jo pa orobon kwasi buati o se kwasi buatin okay ono orobon bato wo kantamanto okay na kafia phobia ono so kantamanto wo mu mienu de makai wo mudin ni pa na kaya no de ya na befi na ba ku bi nso free kwashiman yes samia na si bi bisa go free de ono kwashiman na 5 na kwatia mo ya chia wo mu nyina na fe fankwa baria ejenimo kamera ya fi ejenimo mo ncho dom ne ma ya anopa mu mie biemu se mo biemu dada bat mo nkoso amie biemu na comment sanso pillar 2 ono so de de wo akire ho na Facebook fo kra de ye nka na kwa mo abo aten ne wo mo ka ho ya da mo nyina mo ase piaga Rahim ranking na ye boa ni yabasha da chewo modde Facebook fo ne wo mo freye no yabasha da anya brebi de se wo de ama wo mo paapa wo mo da na ya chewo modde enti ye na wo mo ase anopai na wo ma yade ali nyina ya de cheni bia enti ma se wo mi sro ja vitem se wo ba brada sa na ma anya stadia ye na ya se bo ho ban ahweye ne hia okay ye ka bo ho ban ya na waka se ahweye ne hia bo ho ban o si ahweye ne hia ye tena se brada se ya e wose ye tu ye hofo ansa kra ansa na de obon krata no ye tumi adi abrewo na ye bo ye ho ban no na se ni o ma pinu ana ekoso e wo ma ga na mu ahensa mo ma so twe wo ewom afei ye baba to aba akotia ade na mu frosters enso de omo so de na mofa jase ensam no doso enti ene no ye hwere bambo mu a me benkum nie na menifa nie enti me benkum wo ma me bambo okay eno akwa ye oba enti oba no utwa fa ye bambo mu de amaye ka mema mu ne ba ne bambo mu je tai no akon de amaye so ne mbesa okoma me e wo bambo oh yes ano oje ku ni sin na so enti na fa ne bambo mu na fe
wo so me ye huni san say efinye Bible mu kura no wo say cleanliness is next to godliness. Yes. Enti ahunidi ohoyi eye pa eni nyamsompa ne nam. Enti ye ne huni san say efin enye. Enti ewo ahunidi mu no wo brempon wo de ye befa he anope ye di huni yenim se nsuo guso e toto ye gata mu aye fin ena wo tisi monche so ade ba ko a menya hu bi ewo dome ha minim se bi wo ba bi na mani nya ntwa so a dustbins no me hu se bi sisi ha ebi assembly si wo mani nya nko so nsuo toto ye chim enuoma de gu gatam be wie kire na eyiri fa ye obi nso timi didi no wagya ato ba bi abasa wobetumi num nsuo wateka mu no wagya ato ho trotro drivers dey won monye fa na honidie mu mate for dey na won monye na obi say mate ni bi kira kire ne nsa ye wi kire raza mate for so say enya wo mo do mo ba no pass o ma dress shepe nanso ye fa nuoma ye lodu ye kwa ha ye ba ha be wi kire ne ze efifire na de ina namti ye de ye honi ni sanse ye mpefi no ene he na de ye be fa ye honi die mu wonso na he na de ye be fa nti ye ni camera wo hansa mate ye mfa bambo mu zanti se de ye waka no a nipa bi ehia bambo awa brabom entrance sa aban mbo ho ban kwansa wo se odi kan bo ho ban ansa na aban aba memetu me nkwa na medawo ti wo hu se mama me bambo mu nsem a nhye mensa na me ka se me da ho na me sorry na me da me sorry na me nam ho ebo 11 12 a na me nam street so a sa nya ban na so ma me se me nam ho fo kwa se bibia kwa ni wiase anke danke entue punu mu kire sa nyoma ho bibi wo ho nti ebo se wo di kan bo ho ban ansana aban no aide abam aye na afamu de ye obambo fo police fo wundimi nka se wo ntiro kofo police ni do mebo ho ban who are you mami ya okoka aprofo immigration officer you wo moa enti bambo mu nsem ehia but ye ka kwa kosi last week I think say ye the mid issue be by and so we should social media akode me hu say trend papa nipa no getting to 1,000 yes na one more akwa sa video no on that frosters issue no a ekoso wo ma Ghana mu no na bi mo adwene nyama so na me hwe comment no a comment no ye 61k yes wo mo ma comment kwa obempon na ya me nwanwa nipa 61k efia ye na no fiada no na me kai say nipa 61,000 no a wo ma comment no metumi aka say half de no mo se ye de wo emu ma yes half de no ba akokora de no wo se na woni na chese wo kan ya akora no ogusu anu no obi chate na o ha message no se ne esi bi kono a kire se enamo ye be wiaro enti eno no na mi bisa se eno so kabambo okay on se me kan se e wo se nipa wo a ma wa adwene adwuma sure because enye bibi e be ba na e wo se udi tum ena wo wa test nipa hwe edu bebi a hu adwene na anya adwuma nipa bia ne ebre akode edu bebi a nipa wo wa ye hu sese me wo jimi kakra na hwe nipa bi suban okay yes sa process ya ye kan oh nipa na chate o me wa bro chire o me o di bro ni yes AI no mo de yes ade no comment e ba ye nyina yes AI omo nya video no na bi omo ye Ghana fo no mo yes ade no ti na me bisa se e ye hwan ya se de sa de na e koso no yes e bi crash prison bebre na wo prison omo yes ade no no de ya test wage ho sika yes bebre na she prison ena omo for the nkrofo e wa abonten na me hu se na edi bi ahase e popia e wo comment section ho broni na o yes omo din ro e yes edi se adwuma no enya broni di e Ghana ni edi William ye edi ni doso sompa edi ni doso enti minim se bia ye followers no ebi obo so kwan foforo so a but ye bedi akire ena mbubusa se e hwan ya sede minim se e bambo edwuma efo asede eso omo hwe na saade na etu etwa onim se yes se qnet o se infanet yes omo so ayi omuti qnet de won yi won tinya enye ya me kai se me won kokko no me ye ho adwuma bi
Emma ansana QNet nsem kra be gentre ha wo Ghana ye ne ye hye ho ase wo nkoko masa abre no nkoko the magistrate court the circuit court PM Penny otena adwam ye his lordship justice Isaac Ajay ono ene testing QNet case first judge QNet case first e wo Ghana ha se ansana QNet be gentre ha me hu se QNet is senkrofo wo Ghana ha se si wo hu sa easy enti aside no Frosters no so do omu ho agim. Ko de ade a ye ken. Enya de keto na ehu ni sa no. De ja wo mu ni say last na me ka cho. Say nyame amfefie. Wo se wo pa brochira ko broni ni dada wo na wo ro ho a na onya naked pictures a eno ano no. Ekwan wo de wo befa so no. Enti kire say wo horo mu a ma wani na ho. Ma wani na ho. Di phone na gita wo no nyo bia na send o message a. Debi. E was so reply. Maybe obi a on social media edin say obenya me social media say wo ne me chat. Sa eyi wo ya e de kwato we. Enkofo badi emu a me view kra. Se me hwe na o message na o de aba no. E di se me yiwa no ani me yiwa no. But e man it true. Ghana for ma munya hwe yie. O pentemenya wo ho. O pentema ko ebrechire roni aba me de nia me sende wo na wo su di echire ro ho na wo se bi wa dwen no se bi o se bi mo so de fa so ene nkrofo dada bi ya yes e ma mo me ye ni na ho ye mbo ye ho ban first because de ekoso no okode eni eden papa ya hweyi a baby ade ne ko no because se wo eno amede we ni kire o baby ade ne ko no Sempenyufo ansori ahwe a ebejinsemo too much entina me busa me followers say say me no me followers say your listeners yes because enra comment na eba no ebi mu ebubodi ebi mu send pictures e dey buy but omo say Ghana for ni big pictures aba me ho e ba cho ye mpese e be expose mu a wo ye sa de ni jai. And this yes you had the beba out because say wo threat you when you be naked pictures now wo threat and say one face can ba obe leaking the pictures in the air yes you see I baby two pictures in the be abedimo yes see be mu she prison wo na wo she prison now wo yes ade na wo ndweno ho no yeah the picture ne ba bonte obe de wo into mu nya sa ade no okay okode no ano no me da see abusua na che say bo ho bai entwen say obi bo ho ban adiama wo ho no no ya hwe yie papa sanse frosters ye didi mu a uti anya yi a hia me no na bi akunkum yi enam yi afei ba kokra ka so ko hia ba ko bi wo se ha two se ye fa okay osu odu e wa fredi pa na afa won fa bi onfa uti anya yi a ni akokun ni yi wa frati asefo asase so me da se ye papa yenko ye bambo mu anase mpakudie mu yes ne yenhwe ye ne huni sanse efinye ehe na wo de yefa nano me fa no ye mpotamu okay na mawie wa aban abobo ano okay bra na zumlion wo ho no ne aban e wo contract akan mu no very good menya akwanya ne MC bi di nkomo okay ena me ne district director of health ene sa samanfo yi nso mpanifo ni bi nkomo na asem o mo ka kire me ne se aban contract ya wo ne sa waste management company ne sign ye no district ne ye district no ye mano dustbins akese no ye man 10 na ya ma municipal ne metropolitan ne 15 inteno na na fa he me ma se ma me busa ne se domi heya nkoa me mfa na se domi eye kuro baako okay e wo municipality bi mu na se domi nkoa akra o ma ne 10 a enso no enso yesi the whole municipality e mom 15 dustbins sa akese na om de track ne be fa de kono enye nketenkete we na wonim sa dustbins no so wa hye no nso a wonim se dura no mire bi mo nso tam wo mu nwura de firi wo mu fie de ko ai tase ana on go nsia bon we be boy serious o enti masem wana me butan se nipa ben na otoroto paper so sign ye say district me fa ne se Metiwa East district ya nyinam ye capital anyinam nkoa ye kuro ne capital no de 10 man enso no because if you bro ni krum e ba be si railways emutwi
na nipa no wadidi a na kita no desa no wode nam no pedas bi na chi ansa kura na no ye nyina mu nko a free broni kuro mu ho ansa na wawura mu akomosen so asamaitamfoe wakwa akowura mu akwa akosi enyire si na napa jejeti ne ne mpot ewo nyina ka ho na so se ye ma ne 10 dustbins die no de beye enti why na sign na sa contract no agitu mu afei huni se wo nso a wo ye ngura na ye wo wasede sure se wo di wo huni ye wo wasede se anya hwe no me bia na meti won kokko mi fiewura na saase no wetwa ketua bi atonten wo so no ankoje dustbin wa bonten wone waste management companies no ni obi ani asem na mo no ana saase no wetwa ba bi the dumping site okay ena actually so every 3 days obeshi aba actually so every 3 days odija betum bi ho kura won twema yen ya etifie ho no kura nko prepra ho wono a be ma o no no akita dampraye no wode prako any rake ne sa ne ma ne mo wi an atwaja tum make sure say be to the ground di huni enti wo a wo ton ade kwan ho ni a wo ton aduane okay se na no ma mi ya wote gata na no ho ya wo no so afufuo no firifie no abeton wo ho na ma wabosese ya manfo didi wo ho gata no de na ede mo wo wie na manfo didi awie na kakra be ka no gata no ma atwa atu wo hwie agu ukodru nkokọ new station me de ho de me nti a me mfa nkran ha particular enye example bia me nkokọ new station udru ho a station nankasa mu ne fire dumping site baby a ye dia ye dumping site nankasa nso no a ho na manfo ton aduane wo mu wie a wo mu waste na be ka no wo hwie gu gata no mu a enti enko na choki nsuo beto na yira fa wo ho anti nsuo to adru nkokọ new station aka nwura Sompa FM I tell you nena na me busa se nti wo a wo ton aduane a wo wie ya wo de waste ni gu gata no mu no ye baako wo a wo nso wo to aduane ni bi di wie ya wo wie ye no wo jai ni aka gu gata no mu no mienu ane wo nso ye wasede se wo nso make sure say sa de nipa we no mo nya sa de na o maye no miensa no ya ban no di huni enu nti wono sa nipa ne bewie na no ha ya na me ne apam te ha na me kire na de baako bi wa ha se wo bi a oton kube wabo kube no aton awie gine sika wie nwura no ensuo to wakohwie agu gata num na wo hwie guo bababa ayara ho samu se be woni twa so abehunu social media no so na nam so se ya afi na no ensuo to ya nkran wura nkrofo dem twe nkrofo frige egu abontene no me no so video bia me hu ye kwabra ne gina ne staircase so abrosan ena hiri baba wura de gimi o hiri baba so na ye wa na wa ya mana basa ye wia ehwa na ye wia na ye kwafra ban ban ne ye me no mienu se wo hyase di wo hu ni frase ho a anka data ne nchoki ma ne me wura o dem sure eno ye baako se wo hyase di wo hu ni frase ho a anka ye be hu no se aha na wa se ye de dustbin bi be simawo isan se why ye ne se wo ye wo fie wo mpotam nti na ban ne de ba so operation clean your frontage nice one na nso be clean your frontage ni be wie na wonya ba bi nso ade be gu aban na se de no na se wo be clean be wie no na menya ba bi mfa mu a eho na aban ne ba mu wonim se gates ayeyi mu aban na akrampo bopa afran ko bopa ye wie na ye de agu gata na because aban na nkasa kura ne nia kade no de be se ngura na de akọ serious it is aban wo se me clean me frontage me clean ya wie me fa mu he fagu gata na no wa nti egu gata na no na frama na zuo na san atwe agu ni enti da bia na e kosnante ye kwasi ko enso gusu gina nkonti ya hwa enti ene ya aban yi ba ya no be hunu se adwumayefo a e prapra wo musika na enye nti na adwuma no mu ntimi nya ni ya ye twa mu no na ye de ama contract hwan na ye de ama no ye nte ye enti ho de me to de ma lake basentale so na betwa contract hwan no de sa contract na ma no okay youth in sanitation no why no this our contract ne ma no na fe ya hwe omoma ye hunu transparency contract na ye de ma no emunam emuna ho han tom na fe ye omanfo na ye naturally born bad that's been si ho what the better from no aka che say ya mfa nto from one ya bo ne pass one pra no so be de wonya adwuma we naturally born bad
adwene ede ni patrim enye papa me nua bibini adwene ede ni tim ye tuntum enti opese wo ya de no na obi nso anya adwuma ye because ye de meme sika na etu asa nipa kro ne kenti serious nanso ye say ahobambo atrema eye say ayaresa bokiti miensa sure ne sentuntum enano a miamedi wie kra nanu ansuo to ya afei na ban ni aba so se Ramsar site yenko budan wu sanse ho eye ba bia nsuo fa na manfo block kwan omoje contract anaso omukwaje asase no na ye hwan asede nyame yadoma next week ye beba ho ye wie kire nso a trotro drivers no ebi mu didi gu wo na wonim ade omu ye se ekoba se nkofo didi gu ka ni mu a no mu so apia de gu tisanso mu ni station yes nyame yadoma ye beba ho de ye nkani nyina ne se ye fa na akoma ne ye ko won mu ton nuane enti nyame yadoma next week ye besa afa foforo ne ahwede ye na sade se wo so ye sanse ye di ehuni na efinye ebe me yarade ye bambo mu so entwen se aban mo ho ban ansa di ka bo ho ban eno nkire se kwatwetuo ana se kwatwe agyan abusha wo ye SOMPA 106.5 Accra na sa na nkire sonko an no pa di agu akwan mu mu de ehwe na wo fa ni nyina so ye ma wo me no mi ye no se ye betenetene ya brabom na ya da sori anopa ye ni dwa na yenko yanim enya sam keto makura me hu de da wanim no ara yes wa ga se wo se ma ambassador na se ma wo de ya medwene wa mentimenti ase ase bibia ye practical okay ena de ne ayen ya so hwe ne ye kanfo de matiefo sure inti se me sori ano para me ka cho se fa Pepsodent twi osia Pepsodent cavity fighter fa twi osia bi na mimi yusuo enie nice one Pepsodent cavity fighter yes enie weigh 175 grams. 175 grams. So papa. Sir. Serious. You say ya pejam. I dey go 200 grams. Hey, ya peja we nim. 200 ni. Wow. Ya mo yansa ma Pepsodent. Last week my boy yansa ma Pepsodent. O my ade. And you practical experience. On say we need extra 25 grams. And the good wow. Now any differences need. Oh, okay. Emu twen. Yes. Difference need. Where dey say kutu. Same bam. Pepsodent nsa no a. Pepsodent cavity fighter. Omo nsa no adwuma. Omo nsa no adwuma na me de abra wi. Enti be person me tiefo hunu say ye ka Pepsodent asemo a ye ne ye living testimonies. Sure. Ye yusu bi. Nya sa nka me nya we mienu mfa mre. Dabi. Enti ni aye kanfo de ama wo ne say wo pese wo bo wo se ho ban no. Wo pese wo anu mo tie. Wo pese wo kasa wo bia hunu sa mpa. Nipa mama bi abaha nye nipa hunu bi dabi amunya no wande ha ntwe a kasa kora mfa na wo use na num kura betu mo na me kasa se wa bi se wan hwe yi a dakro wo didi na se aduane a wudi no nkanya aduane enam eka ho enso ase do peda wanu wo be yi petu nsam na ye wo sen etutu because what you Pepsodent cavity fighter to se ma mo jampra wo sen ase ni betimi ayi afri ho de ama wo no Pepsodent cavity fighter ya enye na wo shops ahodo provision e say no say pharmacy for ni to bi wow am beton pharmacy for ni na to wow enti pop one pe bi to e na hwe dentist no aye de na ka ho no hwe na ni fo ni da ha no free dentist care enti we unya e bia wo se no wanya problem de da na wo obi ni na kasa uni sika de be call hospital free numbers am de ma we 0800 161 000 and ma me dentist and papa dentist ne ho so fe free to wo ho se na ha de 0800 161 000 free dentist care ya de ma nice one we na ya de 25 grams aka ho no ne bo ne te say we de na wow say ye yi nketo we de say friends we free we nketo ti ye we na free woni ya kase na bishim na mum se wo to we 1 Ghana we so ye 1 Ghana oh wow extra de aka ho no still ye mfa abo ne bi nka e Pepsodent cavity fighter ene ye ne saade ama wo enti bobodi pe bi to na emwa wo pa nice one we na de da one eno no twisco ye se benum twisco oh yes so we no me be ma tie for twisco na we no ase no na me gas what na see no se na de owo twisco papa twisco papa twisco abai de na chese yes fase nko ma bana de na ma bibia bi wom yes twisco energy food drink open say ya ebinie sure open say ya ebinie twisco
Twisco. Edura no pass ya Twisco ambassador. Nice one. Me chane sane ya me change you know. Me cha tofe no. We me tofe ya me dey che no no. Sure. Agosuya. Yes. Owia on fan to so de. Oh, so we owia yes. Papa Twisco maba. Maba no de. No aba. Ma oduane papa di. Nice one. E say me ma onia no pe be kan hye. Sure. Na me ma vitamin B, vitamin C, vitamin D, me ma iron. Now the year wadwuma very delicious and tasty. Wow. We know ye the Ghana cocoa papa no a WHO pani Tedros. One more hwemu ahunu sam pa. Ghana cocoa no eno na ye papa wo wiase nyina. Cote d'Ivoire de no krema. We bi ena me de ye de aye. Promoted of one de aye. Eno mo de ahoden na hyemu a we ne friend of Twisco energy food drink. Ne ehia ne se anopa na wo kan sem bi. Se nsuo hie o, se nsuo de de o, se nsuo nwuno. Bibia utme de no. Yes. We ni egu mi krom yi. Ote ba ko pese ya 2 Ghana cedis. Nice one. 2 cedis. Kase sa no. Ni baby efi. Owo mebre. Anu na nie. Na baby e hyase efi. Say chapo, we say kutu. Say bam. Bomodi pe bito. Na no pay. Ti gu nsuom. Ansa na nkwada na be ko school no. Fagu wo flask no. They say no kan Stanley Cup. Ti bigu Stanley Cup no. Na fa wo straw ni shim. Chimano. Okwa ne lunch box de shim no wo twene kakra. Afi wanya delicious cocoa drink anom no. Wanya hoden we nyina vitamin C, D, B, enya iron every mu no. Bonus we chire no de ye bonus me kan wi ane mawie. Okay. Your friend we no energy fortified. Your friend no Enafort. Enafort no ya hoden ayede ahyem. Okay. Ba ko bi no ana ye no no. Wonum wie ye na me se me ne apam ye dance. Eni tira magi we yagum sa no. No I say chako. Wie ye abun so ati we say ya na se. We de nkoye order. We no Enafort na ye de ahyem no nti no. Ono mo a wonna. Ono mo a emo ahoden kanya ma ayi wadwuma. Anopa a wokoye adwuma be hwa busua. Ama o man na nya wo so mfa so enkoda. Emi nkoyi wadi. Me mpesi e be yi wadi wadwuma. Bomodin pe delicious ni bi. We ye Twisco energy food drink. Bomodin pe bi nom. Na fe boost to energy anope. Na fa ye adwuma. Enkoda no e boost to wo thinking capability no. Mo madwene ne ye adwuma ntenten memory ne e restore wo. Na wo madwene ye adwuma ntenten. Wo kwatena classroom a ona osua de no na wo de aba panipa onya hoden a obetimi de aye adwuma. Promasido adaworoma eno de aba. We nya na e wo provision store ahodo supermarket shops ahodo nyina uduru abenya biato. Eye Twisco energy food drink. TWISCO. Twisco. Na semka eno. Yampere no Where's my beers Na won se na obrempo kanom. Wase ubetie gu nsuo. E ba twa nsuo be na ubetie. Eye kasa natural mineral water. Kasa natural mineral water. Ensu ya prumu. Kura mu nsuo. Eye kasa natural mineral water. Oti Twisco na odi agu kasa natural mineral water. Emu asemo a. Me ba twa kasa no. Eye kamo. Papa bi na wonu me. Papa bi. Eye kamo papa. Ensu emu tie. Yes. Emu ode. Na woni say ensu no bi war mu a akoto no. Obempo mi nsu ahun bi da woni maka aturu mu. Da bi o. Oh, sana mo friend no. Aye friend aka aturu mu. No mu gugu nsu no mo nkete no. Wo obuni pakọ. Yes. Ai. Omugum. Ai. Omo ye ntiantia sa homa. Yes, enkete omai ye se omususu a. Kete. Men kan say I say gogomen kete pa. Omo kase no size no. Te say thread needle ahoma no ayede pama de no. Eno no waka no. Yes, no on namu kete. Enti so no ma. Wo be mo ayare kire say nsuo no nya papa. Yes. Ama fa fidi papa. Dabi. Bakasa de eye kroji. Bibia sa wo mu. Eye kroji. Na me say te say na ko onse nsuo bi won so a oto nsuo no na wodi si wona ade eche so a ase no na ase fi bi egu ase me no worry sa ade nsuo bebre obehu se fi kitu ebi won niam nkitinkiti bi edida ase na se nsuo no kura mu otro ai yes bakasa de unhu ni sa dem eye nsu papa kasa natural mineral water maza if you are one year no o me dem a me free juma ye mu ma se be and one na me because e mama hoden no wo hu e na enwanu no egwom me hu nso enwanu no wo kasa de o be enwanu because and nsuo no e dem onu mu a wonte papa mboni bia wa echire onu mu a e natural se ne ye tie no
fa na waterfalls Kentampo ai se ko so mo yin Kentampo will be boti will be yes won se nsuo na ya enkane no sisi agalam se asay nti enkane nsuo se na e feel but clean on se enkane na eye maame mo enkrasi no okọ efuo mu a otimi bu ni mu ase bebi obefa bia onya nsuo na clean abaye bubu agumu clean enti kasa for de ne de basa papa bi enti bebi awo bi we mean kasa ubenya biato na mom yese kasaloma for adventures kasaloma awo taifa uko taifa pese utu du so poso me ba tro abaya makacho se enfa unsa nche na me fa mu ko tu kasa for so ni bi na fa kodo mi dwom koton enfa udadwe ni koto be ma no so na be ma no de bia ubusa ni sika one day be fed up ono kura wa yashi obe fadam enti kasa for ho na akwaje wo mu ensuo ni bi se pese udi si wo na woni webusua monom ananse wo ton ni nyina no ubenya bi atom ba tro e ya frefra number ni nie fra wo mo e wo 0206 469430 0206469430 and 0303 965780 0303965780 na woni wo mu eni enkomo ye ko hajia mama yes papa bi aduane papa fie ene me pese me chawade but de me che no wo de okọ afa bi din OBAAPA ese OBAAPA se ye betete so se ni hajia nko be ye no wo sompa din sure ai wo de memo wo sompa din wo se sompa womo ebe mo discount say baya nti bo modern say ene o lunch na o sapa no obedi no hajia wo no mo enuane bia bi wo apeprensa no eno na ede no toza fin no wache no jollof no fried rice no chese konkonte no emu no don't go there Adrian papa bi wo baby eno ane hajia special local food me patcho ye wo akra ya ye wo ehacho atomic road ye ne transition funeral homes no ye be what she be one mo okwa wo be hu hajia me patcho say ye wedding say ye parties obi be say parties ye chew kakra ye parties and I said social gathering bia ya wato nsade afra wo ani wanyamfo empenyufo anananum atakonya so wo mumre bedie no so wanya hajia special local food anyedu ama wo anyedu na afa ma wa boka sure because Ghana nipa kasa oba wabanu wo obedi aduane ni free akono owia odi aduane kwa anyedu aduane benie nchiritwa nanso ne kobokura ni oba ye no wabedi free ni woko nanso wo di watem me ba chaw o mbesi ebedi watem wo dwumedi ase a Hajia no me yidwane papa emfa emau de bia ye de ye adwuma o from 8 because say yasha se ye adwuma enti adwane bia wo pe no obenye ebi ato medical de cha kwana to dwa ukọ abefo de video so Facebook de wo be hu yen TikTok ye wo ho Instagram ni nyina ye Hajia special local food order waboboa no ye de bebrew ana frɛ ye 0246 359921 0246 359921 and 0594 797215 Mrs. Subiem 0594 797215 now when it Hajia special local food for any enkomo already yes the bonkrata na yengura mu tew na fe yenkomo mabedwafo na na se metiefo ho na ye ne won mu ni nkomo bempon de na say me wa chronicle wa ha okay na daily post nso wa ha nti me bo ne tew me kan me nyina bom tew na me so Ghanaian Times na daily graphic nso wa na yakoya nim na samufo adwempo e wo chronicle mu e na ode aba se e wo se driver fo a the safety of passengers Ghana for driver for car yemo omo bambo ene omo yedie ento omakoma so no ese prosi for chi wonyina yes we chronicle samufo adwempo we yanka nkwachiri sanse we wokoka eye ba ko pe car no na enye papa enti ese yi cars ne free ho car na nkasa bi ho a enye road worthy ena road no so nya car worthy road ni nya car worthy road na ese de car faso road kwa ni nya papa ena car no so nya papa enti utra car no mu a etim wa tetanus car no timi se ba beti godo so ka chira me se o bore te wo na se eno pe
Oh, enti adana kwa ya wura ho sempa. Enti we yesemu fu adwempo. Ya wode aba e wo chronicle mu. Na Ghana Revenue Authority, wo mo se afie no ne fa yebu mu mienu no. Na nka sika wo hwe ani mu so aman ne yesika afi mu ni nyina na ye 229.1 billion Ghana cedis. Then so afi no fa ko na wiye. Afi ne nya 89.45 billion. Ya semu. Ye wo adwuma ye. Ye wo kwan. Na so wo mo se wiebe enkwezi e be wi afi no de. Wo mbajeje. Ye ayen chen de wo. Enti em fa nkoma ho. Na nya fine. Daily Post. Daily Post. Ai me kan mienu abom. Daily Post na wa hai. Oh na no a Raja Sembai. Na manfo kasa ya na koya yi. Minta kando kra wo nya health expert no yekuani. Yekuafo ne buafu. Ayo. Ghana National Association of Farmers and Fishermen. Womodwa lai. Womu petition nursing council no say. Penny David Temkran. Omo ntwena so. Secretary. Womo do am say sanction pa, omo sanction no. Say wo be call hospital akoya adwuma, wo be hia aduane. Yes. When di nso nya ahoden. Mo no kakra wo ho no. Obi anso adwuma wo hia no. Sape ni awode bae no na Zina helicopter crash investigation say ashase den ya wo ye mu adwuma den na we so ye Dr. Mark Oliver Kevo said ICT week na wo mo ashase no we say Ghana will soon have a commanding voice in the ICT industry across the globe. Inti Ghana so betimi akoya nim pa je yo mdi gu akwan mu no Dr. Mark Oliver Kevo enya mama fa Daily Graphic and to so na yokofo na ka say wo mo cha say kasi bia ye wie free obi ma so de aba bi tsia Canada ene ade no yesi cars mako wa ha 100 ena wo mo age ayesusu se eye krono de enti yokofo obo Ghana fo kokko se wo ye obi a otato cars wo kwanchan yi a ya hwe yi enti sa wo mo chiw se wakoto krono ade a embra wo wa ene ubedia no pei Daily Graphic e de ho amanebo e de aba man panimi ka se ya owo Singapore ni nyina ye Ghana ene Singapore dwedi a e ba be koso wakwa champion wa anopei eno nso e wo Daily Graphic ratafa ye toso du emiensa na helicopter yi ya ekonya nkwanhie yi busini ni de na toso ensia na ye kwada bridge ball o my Ghana ene yera Dr. Kasawato Forsen ya wodo na act as a defense minister emprempre wose wo mo atabedwokuo wo mo beyin hwehwemu pa we na o ma hwemo adwumadi na se wo mo tase kra nti ere nim kwan se ebia ne fam akomakwadiasa no wo mo edi hwehwemu ni nyina ebebe wie na Ghana fo hu de ekoso wo mo ni US defense ministry no ene Ghana yenso ye Air Force wo mo nyina ekabom wo mo se wunya se wo mo nya local stakeholders ni eyi ama wo mo so aba beboa nhwemu no a wo mo be frɛ wo mo a eno so ho asema be pie mu e wo Daily Graphic do bon krata no e mo na ma me for Ghanaian Times e be nti emfa ento so me story mienu miense bi na wo mo se man panyi kopie mu wo Japan na me ka say yes deal no asili Ghana apeke chese Ghana ne Japan ye dwedie mu ensem ene me ka say wo mo kabom ya chichire no ya bono po yesin se yesin enti me ka say ye dwedie mu nsem e ba begina brania anopei Ghanaian Times kratafa ye toso du emienu no ono so ebo ho amane helicopter asemi eno so aba na yesi mentimi waso asori ewo gbinyiri ye dodo ewo savannah mantem no emo na chese swala tuna kaba mensin emo ye no savannah mantem no mu a yesi nipa emienu ewu amadodo no anso eprepre mu ode ni nyina eye asase ho emanso wa anopei Ghanaian Times ebo ho amane okode ya semo yenkwa ho man so na yenkodi enkomo 0260196064 and 0260196065 wadaroma owo minute na ba ko pe etra so ebe wa frim. Hello, good morning. Fenatum. Yatum. Udini baby akasa free. I don't know because I play of Ancoberia. Of Ancoberia, no more ya no pay there. By example, and I okay. SOMPA and I had just oh my national organizer. Okay. Yo, Yamika, and no one can move bubble ball and him, Yama, you're too good, Bata. Ghana can say Yamedo and can you see me young working? Because
in fact, the AKOSUA or my women give them another son of it. We are your face. What do you say? We are the end of the moment. Eh? I never see more than the Union to my women. Young Cassia, my every day. As I say, woman. And there's no more yepa. I was out there. Okay, Metasi. Hello, good morning. Odini baby akasa free. You original me entie way. Anope mo chia bubu di ye jima bo ye dimba ko kran kamuti. Oh, original. Ya bota chima na ye hunu di no unim. Ya basa da twro ati ase. Ya bobo. Mo na oblombo me ja me pa. Ojo sudodo. Ama me nko asem no so tew. Because me stress said apam kato kinkan wo mo akuafo. Doctor na wo mo akuafo. Enye Ghana se bienve ni di ma yinwan mo akuafo say. O mo say yare doctors na hye de nanso wo mo ye kuan me di no edoso. Da bia ni pa nya aduane, nya ni pa bia na da bi onya yare so. Ba aduane de so yare so onya leo. Unya aduane. Eni so bi anya na dwuma ye so de ne to kuani hu de that le kuani ni de. Wonya hye wo man mu to so na me pache wa omonche na so nyaba npa mna kwazo hu de sabi wankasa yi anje akuafo beda masinya menka mo amen yatase pa ya chiata chima fo mama. Hello, good morning. Good morning, mama. Ododi ni baby akasa free. Pacho your friend Oga Jesus Pragia rider make akasa free techman. Ye Oga Jesus udi no mi refi na no pay mamenchia na ho ye de ya me na domboko mama. Ye da nyame asemi enchia wa no pay. Yo mama ya damasi aduma mo boma Ghana man nyina SOMPA de techman ba bia dem mama anopa manya akonya de mama fanchi akese pamfa mama papa chama Musa Asante ena yewura Moses Abo incoming national organizer ena ya mama ha okunsi incoming national woman organizer ena me papa Baumia SOMPA mama am say ndra me free radio e kama asem na obi free nipa no na ese na o attack me but me catch the nipa no say o say yantil ole first me nyusu pragia o pragia me dey me radio name me a taxi driver me am use me taxi ti di America no me ka sama minim di America e ka say nipa dodo na etie yai o ka sam na kokko di tua obi so tua bia na nipa ni nim che o di ya frɛ na ya ka ya asema ye nim di ayaka me ya adwuma e de kɔ bechem me ko wanchi lole fa ni ya teso se fu oni ya tumo ya di love ya tuso adraba fu ebre ya ka reality amu mayanka atlasia ala ntoro mi na da na mama edi baba ji amamu we okay ensema o ka ya mu die we na baba tina konya so waye brother na ku for ru petumi o se ya de ni ba oba be implement free senior high policy oba ya o de buy mama so the 24-hour economy ba Ghanaians are there to about the amano. Over 24-hour economy. Our him metasi. Hello, good morning. Odini baby akasa free. Good morning. Odini baby akasa free. Oya akafia phobia ni o kantamanto sompaka. Ye kantamanto mo hoya die. Yeho adumona mo mpa boy ho ye na keka ban we di aka nyenyenyenyenyenyen. Akati phobia mi enje wa no pe. Bo many about the recover me tell about the campaign. I mean, just to go the African pong and Safia Muhammad can come with you, Semestiano. Many abe, when a baby, many of your cousin Peter Kimaya was attacking a man, a Marehano, politics in the Azane here. But to a seminar now, or Cassia, Lolfen, another time, and to do another time, yet a Florida to another M1 was say. Yeah, MPP college libi ba omun timin ka sa de ne omun kana ne amemo to kan ya omun sori ani $50 so eni ma ko fo ba bi ba yo omun kana nya lukuru ma be enya ko ha na ya so ni ma enya ya tibo so oh ada e common sense that ma go bi ni no mo keka eni atso na mu tani ateno na na do tam sa ti le grodo sa ti so bi ka amemo we e ko ya then but am say of another planet so because me who the airport in 2028 and people me and kaya wumbo me can go a bit ranty akunyai
ama ọma ne wato no o nya me adwuma medase hello good morning odin ba bia kasa free hello good morning pastor mbidi ye bua mkasa free kwashiman wadaro mam yentie wa no pay okay medase so ni juma pa mo bo ebe ko master so no ni me feza me kan se de bia o man panyin bia ba pe eno akokro we so eye bebi njuma 50 sam afi ni me ko wie no efi aban ni ehu ejuma ko a okọ saa we na Japan mba bebie etini ade ni ye kwa ensentrofo no so ya mususu ngeje fun kakra ni pe bako Japan fo agbo ya ko Japan fo ni bebie njuma 50 sam ni pa be susu e ba be di 4 years 8 years e ba be ejuma be no wa bebie o mu bebie ejuma bia enti ya na ensentrofo no so kakra bi wo mo aya o mu kan se no mususu ngeje asem no daily post ne de ehie ni abayin ba e wo o che pad e de ama school for ko hwehwe sa asem na kwa betra se school say na nya enye obi akeka se kwani na na e discuss o man mu e to dia ne man daily post ye juma pa yes di dase mensume dase hello good morning mama me ba so deni ba bia kasa free me pa joni kimpozo na kasa techiman kimpozo na ho ye de me ho ye na mpacho na so e jana dom ye ho ye pa yentie wa no pe yo ya no watch your school fees ama no oh better do ajuma ya fe no one komna boji na me TMP tell my chama buka okay na obo ajuma pa no chana na just kotia okay the Americans one we mo kan super review mo di wie last no ntokona si savana no me no enchaye me they say they ko Ghana no enye inde asase hun tokwa that na man for kitu ne se kai they tuo ni die they abagu amon for dam pound they say IGP atreno company nasi pom omo kita tuo se omo register no kwampa su bia no oman mrani ya de eni ndi akotia election by election ze be mitro so to in the IGP pa so online no mu eni mu amemetasi hello good morning my last calling here good morning miniaba ododi ni bebe kasa free o ti se ni edi kan nyame adom na won so e asafu ho nyankopon de nyame asese wa hwe so ame ni na de dia che media ni afrifa ka afrika ntamanto mo ni entie wa no pay afrifa you are no pay the maminchia Dr. Blanche Champon one e ba ne se kaka be tu franka men people abeji power ne FNDC semu se do mu bu o man to Kenya ya fi o man pani da ku vo fa o ei e o me mu pa se di ula Muhammad kan yi pa njenu ni yo mi ne ba me koma sem so a sa dollar ya si atisu ya ya na ye nyanu ndisi fo ne ula Muhammad de bon ho abaso yi mi ne ba we dem sembu sa o yimanu kakra someone na dollar near 17 passion out of no say Sompa. Hello. Obanyi mi che o de ko wasam no so ne yentie. Oh, we dey anka oyi ma no kakra nka me pepa. Ya dollar ya 17 near to of no 7 cities 5 cities. Ya dollar ba 9 cities. And so do so do kro 5 cities ni 7 cities. Okay. Ya dollar ba from full aba from. And so niam bo den dollar ba from full aba from. And so kromo den yan toshe yan kaminim wa memu ne say said ye nim dollar ye di dollar ai aboye ho safo hini o man Ghana ye ni dollar no. And so dollar cost so e maniema bo cost so and na dollar ba from na niema bo da so den and na any say o se ko ha da front me han yo e ye sire mahama amemu no oba bebu no oda Ghana for so oba no be chabobo ya and na say free say so financial nka ni nyina sa nyama nyina na eye na da galamti obo getire o to position but mama no si obo su getire sanka na na don for state of emergency and so no ye busi ewura mahama say oba state of emergency no ye tizi ya say mo bia fa na no mo so bie mu ana ge no ne Sam George wo mo kan and so kwesi say ye say wo mo a media de hu nyampa ye galamti no say ye yenso no state of emergency no Monton Kramay Ramahama state of emergency no yentwa mu dia wan fa na no mo so na Ghana nsuo na ese no ye pancho yenyen supanom
Yomo de yato and so say yombe the me akranso ni no. Medasi waka odie. Ya fe yem fa messages no ento aso emfa emerempon messages no. Yo. De hene de na. Facebook messages no kakra ba e na me de to aso na ye boa o say asemo obrempon. This country is very serious pa. I say these issues at Nkoko news station there. They are very, very sad and serious. On also the message there for Facebook at the aba and no nana kwama boatin the Fabric Central say MPP candidates Kwame Osumedu will win Akweti Aba election. No the aba no. Rahim Rankin or say Hajia fast food. Now her stickers be or the aba stickers no nkora no tit as omo tete ho didi na Hajia si omanim. Ike Yabua Santa is a fantastic show. Yeah, that's bebre. No so ne de ya wode aba ewa ha enso eno messages ne do so sa nana ebo aba bi o say good morning nana mensa K Wilberforce one also say good morning to you all, the best morning show by all standards. Kudos to all brothers and sisters. Ne dia aba eno yeah mo hwa akwa bi aba ha o Facebook no so mo hwa na Munyinim free home mame. Why? Maswood Eddie Free Kumasi Bantama or say the fight against Galamsey requires a collective effort, and it is time for Ghanaians to put aside their differences and work together for a common goal. Nidia also Eddie Abba and no said Antobam aka breastfeeding. Or say I'm watching the show, great show pa. And also the message our day Abba and no. Okodi my classmates me birthday or day Sandra. Kumase Bremai Ode Sandra Ane eye na woda nti Sandra Ode the classmate school see ya mani hu no I want that show wa ware bacho Sandra na chance na bo nti na woda ha o kita na license da onye DVA na police for ache ne kwa nti happy birthday to you Sandra Eradi Nkoswa insha nti okode no edu I am crofobia Nia me metie for asesa me de metie for next week e ba e be chirim. Okay. E be ne ba akwa na nanom de ma me se me mfamra. Okay. Se sofo yira anyem a na edim se sofo e di mai. We yada. We nyina anyway. Nyame yada next week e ba e be chirim. Se sofo yira anyem a na edim se sofo e di mai. E bu so ya so to ko e drop mpo ahia e be je ni so. This is our own Let's Cherish Our Own Ghana Premier League. And finally my pay from boss atrase ya wodi agodie mu nsem etoso. Mama nka bibi kaka fa makoma mu hene ho nkyerɛ wo. Obbo me ne mabusua ho ban. Me de no hwɛ me busua. Ti awon to aso so kwa awon to aso so. Hwɛ, mama nka kyerɛ wo. Me de mama sere daa ne da. Me de no kyerɛ papa. Ti etiri kwa sa be bia ye obi wo ho. Aba, emeya hyase bio. Intibu ranom na mokanfo mo saa no. Oh, Debbie, Pepsodent 200 grams for no one vitamins. Ni minerals a. Ebuan kunimdifo. Sisemwa. Mama, yeah, that's it. Me mofreya pomudi hu hear me. Twisco. Power your dreams. FDA aji ejeje inkrato yatu. This is our own. Let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. I say this is our own. Let's cherish our own. Division 1 League is back again. This is our own. Let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. This is our own. Let's cherish our own. Women's Premier League is back again. I don't see a day what dog can want. And EJ can want. The ratio more. A day what dog can want. And EJ can want. The ratio more. Okay, yes, I'm a baby ache. I'm a baby aqua be once again. Yada would you some and a twas if he's a copy send on watch about Bosham Rena non son about on Simano Adria 9 and 9 Sumpa 106.5 FM student. Ya to the said tip off and I day by some P. Oh, Mamma, and some Musas if
omuna no pa yakana nyina aboma yare musam ede ba beda tifo amute sompa 106.5 FM so secure sanitary pad anopa okan ho bi ene da gudem nsam eba obabo sum ya kwantuo no ebe secure ede ama wa American for secure sanitary pad ene de ma tu ko adwaman so a me ba cho na so a de na bia so atim aye kama me djuma for ba center Dr. Time das one so wa ma amana fa time and I said brain anto yare no so no anto ase ama wa hwan ene betu ase no wodi ama enti pato fo no chem o na so ye me pato yare bia to so bia wo de no say stroke diabetes prostate issues hypertension yare bia no fo no chem and so me djuma for ba center na Dr. Time das so on fa brain to yare no nto ase ma enkran yo pokuase mahira sansuna santimanta munzo so ne wo bua kwa agogo ye ne ampan school no ene di hwe no mu ye numbers no 0244 774282 0244 774282 kasa minu awota eno no abudunsu a me ba to say wo dwama so a ejini di papa yes etu pensu papa anom mu amoya nwuma kuo no mu pensu papa e da sisi mo offices a me pacho mo kwaje kasa minu awota na bibia so entim enye kama mo amosusu mo tonsu o abonte na me pacho enko nguton so bia keke na mu ton kasa minu awota na jiska na fa gubuto na bia so entim nya kama birthday parties wedding ahodo and engagement ahodo nyina na programs ahodo nyina ye de kasa minu awota enso ene serve ahoho na bia so etim ay kama 0206 469 430 0206 469 430 na panifajo so na nsuo no na onso adun dosopu na bia so etim ay kama we na bo afo no pay o maso asna da gudemu nsam no enso eba ye from safo kantanka Ransford and streaming on Facebook ntantam so yes ate munu kasa wonu se chan tournament no anosu egusu a ekoso na me pato se ya do semi finals and semi final game 1 ebetima theater dwa Madagascar and Sudan and Ebo and coach James Kwasia Pia Mayere and then the boys no ebo no mienu pound semana duasa pepa and aside jumare and so ebetia to anti Madagascar and Sudan game no yane di akire and Tigana from some kum ko to join man ma bon pan so that at tai coach James Kwasia Pia echinene one sweat marine bia sweat me come no echine bo no num pepa Morocco and Senegal and so ebo ne semi final game 2 and an apere mu sem amaya tifo e wo jumare nso na afi jemna fi na bedi nkoma kakra fi ne fi ha na onum sa ya da ka top 4 na we and no so etimi eba na we start to kwada na ebo obi fiada ne kwesera so na dwade ni nyina enso etimi ba na we na timodi ka no e bibia no go stars onya 7 points as for kwatos mienu wono so nya 7 points no head to head and na bibia no go stars so etimi edeje trophy no enso de si omona so no wachine pando out of France ato so mensa wono so su enya 4 points enso ho no eno wachi no Asante Kotoko ene twa ato onya 0 points minus 5 goals and so now after the game and I'm a team manager over offense Mr. Ajimandua Edma Bibian goals start a tournament before some about top 4 now one at is top 4 what my just now so na religion any feelings at the same yes over offense Mr. Ajimandua and swear to yen say the competition wow the by pre-season kind of share almost 1 month time and they prepare for both league and African Cup and near Bob and that can organize out of for the teams now best for no bit my competition my teams no seniorship out the African and then I can select in a bit my abo yeah but no is fine so a competition over the two players and the match sama me a competition even my team no standard is here the and competition so cup be do I go clear and go so new players with players more power mu na be hu say the ya ho and ko be shi na wo le say the do be say the ako amount nti em time na your boy first match you who say fine game no any ko to ball first match I had second match Heart of Lion third match match after match say wo fa we and send we hu dey obit my dey as ni we inspire dey abo ya boy ya won say do be na dey be hu say yire ya hu ka dey bia cap ni bit my dey afa enti boys no so determine say top 4 once a cap so dey say yire ya hu ni pick up kan leg no dem ma there is a match no standard ni mura no say dey ekos enti we sima we friend say Ajimandua and so a team manager Edema Bibian go stars or so kan no pere musam amay na team for ojumane so na no na be busan say na top 4 mo agire asimu na so na sika sign enampanifo Edema mo na no achi kura no appearance fee empanifo de mamu bia na
yenti esima wuru agyemadua eretu yanim hopefully na discussion tie mo de mama oh I know the best I know the audio panto ncha oh and the competition do be no awo kwa se me de me ko se ye de me ko lose baby start your leg and the other champion friends top 4 and the champions or champion and then also there omo emra de abanity say wa be de leg no mo me abon e den o kin de ko e na baby pie o dance park it once about dance park na ye nya homa and bono so e si yire ye ho ye be my supporters no so that be no omo dance park na be mo obi ani ade age nti ende ya prepare ye ho ye de bana ye de ehie mo nyambo Sunday enti we sima wura first agyemadua Bibiani Gold Stars team manager sorry to yanim na jesi nyakope adoma Sunday champions of champions no baso Bibiani dance park yani de achi ene gaka top 4 prize money no aha wo sene de wontimi kan kire na Heart of Lions almost administrative manager ayo wura friends Steven Botwe na ono simetwe na musan say Heart of Lions before some of our top 4 no skasai ana mponfo ka say omode ebe mamu. Oh no, there's a commitment they have to give to us, but they haven't given us anything yet. And there is a commitment. We are hoping by the end of the week something will come up. This tournament has sitting us in the best position to see the positions and where we have to correct before the beginning of the season. So that is one very good advantage of this tournament. And to win some of our friends, Steven Botwe, administrative manager, had him upon the Heart of Lions and sorry to da. Na eno unum say game ni kwa na we no na ha so folk enim say wo na age e dey say omo na so ha supporters ni dey no so ayade a top 4 no esan say omonya 7 points now goals difference no no between Heart of Lions na me bu say we friends say me botwe bu say before some top 4 no regulations been and for and so e dey tumo no ma claps no mo so mo je e dey tumo. Yes, so on that meeting, the GFA regulation says after every league or tournament, if both clubs have the same points, the first thing that is considered is head-to-head. So it is mentioned in the regulations, and then before the match, letters were sent to all the clubs. So even me, I sent it into my group page to all the players for them to read the regulations very well, coming to me to the game. And, it is not as if we didn't know. We all knew that we were going with the FA regulations. We all knew after the match against Lions, Bidini had won the trophy, but I don't know why people want to make this a problem. There's not a problem. We were all told. Well, summer, our friend says Steven Botwe, administrative manager, and my pound Heart of Lions, and 2 Jana Pedum, Amayati for our Juventus. Now, Kupaya Mark was champions of champions, no, Basso, Bibiani Dance Park, Emmanuel Kobe, goalkeeper, Edma, Bibiani Gold Stars. Now, I didn't come back a cry. We're in a very good form. The moment I hit Magic and Premier League, I'm sure say you throw anything we have for now. You just say over form and new form. Yes, so you are higher prepare. Yes, you are higher prepare. You're ready. Say be new membership. I was saying to me just our champions of champions. And to win summer, Emmanuel Kobe, goalkeeper. Edma Bibiani Gold Stars and Swada 2 Jana Pedum ama Geneti for Yantin Tomana Senko Kumasa Santi Kotoko na yenkodi di nkoma kakra Solomon Ofosuwar pressure Asane Kotoko supporters no omo beto aba ama no wa be national circle chairman wo honom na otwewe no so wan kran na yetwewe na di nkoma kana busansa chairman Asane Kotoko top 4 munya 0 point enu achine 5 goals ana ishediti amo na mo preparations no and the Kuru Africa, Chairman, about there. A very good exercise for Master Santo because your pre-season, you continue the Kaka say your team is ready for matches, but you take advantage of the top 4. Now, in pre-season, it's the results that I buy me personally and said I'm very, very okay. If you see the performance of the players, but talent and individual play, I think it's okay. And also my energy level, time I did pre-season, you do level power, say you do baby heavy. To head man on my now, I think so. Football man, it's good. It's one of those games I have for preseason. It's okay for me. And to end summer, Solomon Ofosu Aware, and sorry to Jana Pedum some amanati for our Juventus. No, I'm not sure. Maybe son said, Mutim Yankasangasa, when a home was Saswama. Now, Africa, Mukwe, Tim Way, I'm brand together. Africa, Kotoko, Mobetima Comanim.
Very, very positive. Nina says, okay, play now. Obo say, coach, all start to say, over panel for players, there's some better here. And I never call say a tier say, you're more high school match here. Yeah, your board division 2 and your board division 1 boy. Now, here, your boy will pass up, your boy second half, the boy will pass up. If you said that in your team, to almost bought us 3 season matches. What I say, you're my home town. When you say, you're more top 4 than you know, a very good team, which you are competing to Africa. Before 22 Saman, Solomon for Suare, and sorry to Jana Pedmusem, Ama Genetia for our Jumadin so now Enwa Sunday Kotoko, and so at me up party ways, or more play about corner to say, Muchima, no more than one, or bear about 58 minutes, and Benefuchima, or Muntimi, and no any Juma. Now I'm in dinner, but take a crack, now me add much, now me ba, now I'm in dinner, and so it's my brand, what you know. Meka to sense what my play about was an kotoko ni dinati o mo pen pa na ha se pen no kotoko nso e pen no enra na was an kotoko secretariat e wo ode ne ho wada so na cross so ene contract na se boy ne san kotoko company fo no hwema da bi o mo ni swatreman case na se game nam so e ma pole mpo no e hwere ne nkwa no sasem ne yanka nwie enti so mo san sa player na e ade a enye yi nti ese omhwe na mum na player ne de why willing say ko besina kan e de ama kuma ase asande kotoko ono so akira me ba na mum one day na ma me fante e walid name of Fuseni na panifo chirima na komo man 1 year na say we no e 1 man salary krampo na kaja o de atunu boto no da hwe na hafa na so asande kotoko panifo chirima the contract basis no so obo a number of na say 3 matches na so obo even 3 months na say contract bi fra one timba na se kodoko jana mane konji panfo chima sa contract mu nsem nyina no omhwe no ma consider ansa na mahwe ama boy friend say walid name of Fuseni no so mesana omo so etimi asana ewo honom eno atire ni wadi biase boy obesina kan no house folk Salim Adams kodo company fo hane ni wadi biase egusu edidi nkoma se bibia timu tutuma Salim Adams ebeba besina kan edi ama kuma se asante kodoko nyankopon ya aduma enchem na Ghana the Blessed House of Ghana yan World Cup qualified 2 games akam no na eba so yan Chad na Mali ewa hase Chad ebe kwa we na enche bia wuru offense Otuwado head coach and the Blessed House of Ghana e the Ghana squad no enso so eba ba betudwa enti ne de chire wode ba ye de musam e de be mighty fo enti enya so na yan fa yan nchimu enso obi ma so ne di nkomo kakra kasa mi no water anapo ka hu bi na da gude musam ne ba kwaje nsuo ne bi na bia nso enti ne kama 0206 469 midimo for ba center Dr. Time da so oso yare ne fabra na fabra to sunu to ase emfa emma poku ase mahira na ebutu 0244 774282 secure sanitary pad enso ke hu bia no pay ne da gude musam enso so eba na onim se enu Monday night football dodona enso 18 ekwoso na me pato sei ana esitie odomo Spanish La Liga attack Bilbao Eshabako Emma River Cano and so Antwan and watching Sevilla S1 Emma Hatefe and so question 2 as on Italian Serie A cash and one game back when I say game you know and so 18 attitude Ednesi Casio Eshabako Emma Heras Verona and so on 18 Eshabako as one not to say and Inter Milan and Yasam Kutra Inter Eshakana Baku Mienu Miansa and night enum Emma Torino has so on and to maintain a pedal Emma United for Ojweden so na in Premier League na say APL na matches back and so 8 to do na near Newcastle and then Liverpool na the tense side game na no ya papa Liverpool the cancel 2 goals na so Newcastle about 10 and watching them referee at the 11 minutes and at the two so after 90 minutes na akona we obianum say 11 minutes na yabo musimana enkron obianum say Ojweden na hands wetima akona we na Liverpool enso ebenya consolation go na eno Liverpool shamiensa ama team offense Newcastle enso atifie ehye no ho na pade musem ematifo na Anthony Gordon ekoti abo offense Virgil van Dijk na ahwantanu Anthony Gordon enso etimi konya red card enso na menim say obetima nya Anthony Gordon red card incident enso da mama Facebook a na ka bibia enso etim come na after the game over offense Eddie Howe enso a manager Edma Newcastle United Eddie Howe Eddie Gomo kakra Edma resource amunya no achiran Anthony Gordon red card won so konya no over offense Eddie Howe manager Edma Newcastle Eddie Nkomo say did you deserve something tonight? Yeah, I think we did, yeah. I think it's a really tough night for us on a number of fronts.
you have them in football, but when they come along, they're very, very painful. Today's a really painful one for us because I think we deserve something from the game. I think the performance has been magnificent. But we lose the game, we get no points, we get a few injuries and problems, which you couldn't have foreseen. Are you proud of the players more than you are frustrated not to get points tonight? Oh yeah, very much so. I mean, of course you're frustrated whenever you deserve to get points and don't, because you know the league is relentless. The challenges are great, so when you perform well, as we have done in the 2 games so far, we've ended up with 1 point. That's a real tough one for the lads to take. Me wa 22 sama hora fan say ODEHYEBA manager, and so Edman Newcastle United and so after the game na the disappointment and so a game no and the 2 Jana Pelem Sameti for e was one so na hora fan say and slot manager at Liverpool ono so di nkomo kakra. Now, when I heard you correctly, you were saying football match. I'm not too sure if I saw a football match today. It was set piece after set piece, long throw. It didn't have a lot to do with tactics, what I said before the game. But I liked a lot how we stood strong. Very difficult first half hour, 45 minutes. But we didn't collapse at all. We stood strong. And as a result of that, we came 1-0 up. They going down to 10 men, you would expect that is a big plus for us, but yeah, when a goalkeeper takes every free kick, then there's not so much help if you are 1 player up. Anyway, some of our friends and slot manager Edma Liverpool you have our colonel 7 nights and when you're born na no now was ochema kung fu pa na and slot and then some answer so I don't know na Jimmy Carragher hey legend Edma Liverpool no ochema one do 2 Newcastle United therefore boy friends Alexander Isak no onu pa de kobenya and come man legend Jimmy Carragher and sorry to da na just one do 2 Newcastle team na for branch no Alexander Isak no kabeya komunja no e man nkonto e sema no tuwa kampi ade fa Musa ahon de tama na Musa na anyi so be Liverpool team no man de akọ na edu baby na chese press conference ahodo na ento ka cha Liverpool team afense no ka sompa for so munya se ade chia no ma be ka ade chia no ma kami boy no so so be sina ka ma mpo na da se no na anyi so be konto no de otu for no reference Rio Ferdinand enso akasa kakra na obuso reference Ruby Amorim se boyfriend say Kobe Mainu no ne position no and I want to fight and get in the back and I said they say on tinema biase Rio Ferdinand. We've all had these moments in our careers where man, I ain't playing. What do I do? Well, the first thing you do is go to the manager and go, what ain't I doing that I need to be doing to get in this team? Right, he's going to tell me. Then I go to work on a training pitch every day. I go to work. I play up against whoever, Bruno, etc., and I start dominating them. Do not let the chance come and you're not ready. Anyway, sama Rio Ferdinand, legend, Edema Man U, as Manchester United, and Swadi to the Hanti, Robin Amorim. Man U legends, no Macom home, how Macom Hobia. And on that note, Yenya so near far with them in 7 and for NC, Nyan so in a first service, Emetwa so. Midbo Football Center, Dr. Time that's one Paul can Hubi, and I would them send a by Jarabia Toson for the Chimoria, so and Fabran to swing into a sema. Pocrease, Maira, a Waneo, and no Ankra Hassi, and a Santimanta Museo, Buaco, and now by school, and I didn't hear him 02447742.